Ikipe ya Rayon Sports ikaba yinjiye mu rugamba rwo kwitegura igikombe cya Super Coupe nyuma yo gutwara rero igikombe cya Sekafa Kagame Cup ndetse igakina n'imikino ya gishuti ikayitwaramo neza. Ubu noneho itangiye kwitegura igikombe cya Super Coupe. Ni igikombe ikipe ya Rayon Sports yifuza kwegukana kugira ngo rero ikomeze kwitegura umwaka w'imikino wa 2026-2027 ari ikipe itanga icyizere ko ari ikipe izaba ikomeye. Tukaba tugiye gupanga rero 11 iyi kipe izagenderaho muri season yose nyuma yo kureba imikino yabo bakinnye ya gishuti ndetse n'imikino ya Sekafa Kagame Cup. Tugiye gupanga 11 iyi kipe izagenderaho. Mwizama abafana maguruke mwakire nimero ya mbere mu ikipe ya Rayon Sports. Bamwita Dande Junior ushobora kujya asimburwa na Mugisha Yves. Nimero 2 nta wundi bamwita Nshimiyimana Emmanuel aka Kabange. Umukinnyi rero wabigaragaje ko ari nimero ya mbere kugeza ubu hano mu Rwanda nkuko yabaye MVP w'irushanwa rya Sekafa Kagame Cup. Akaba kandi ari umukinnyi ukomeje kwitwara neza muri iyi mikino ya gishuti mu ikipe ya Rayon Sports. Ushobora kujya asimburwa na Umukiza Obedi. Nimero 3 mu ikipe ya Rayon Sports nta wundi bamwita Eriganijuru. Umukinnyi rero ukanira cyane, umukinnyi w'umuhanga nkuko yabigaragaje. Azaba rero nimero ya mbere kuri 3 z'ikipe ya Rayon Sports. Ushobora no kujya asimburwa na Nshimiyimana Fabrice, umukinnyi nawe ukiri umwana muto ariko ushobora gukinishwa kuri nimero 3 kandi akigitwaramo neza. Mu mutima wa defense nta wundi bamwita Charles Chiplao. Numukinnyi rero uzaba uyoboye defense y'ikipe ya Rayon Sports. Umukinnyi ukina bike ariko bifite umusaruro azaba ayoboye defense y'ikipe ya Rayon Sports. Azaba afatanyije kandi n'umukinnyi rero w'umuhanga ukurikije CV ye, ukurikije amakipe yanyuzemo, bamwita Mohamed Watara. Azaba rero ahagaze n'undi muri defense y'ikipe ya Rayon Sports. Bityo ikipe ya Rayon Sports ishobore kuzibira abakinnyi abari bo bose baba babahanga kugira ngo batinjizwa igitego mu izamu ryabo. Bamwita Mudeli Akbar. Azaba rero ahagaze kuri nimero 3 z'ikipe ya Rayon Sports ndetse azaba ari umukinnyi ngenderwaho muri iyi kipe. Bityo rero ni umukinnyi wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza uzajya uhagaze kuri nimero 3 z'ikipe ya Rayon Sports. Abamwita Ibrahim Chingale azajya bahagaze kuri nimero 8 z'ikipe ya Rayon Sports. Ni umukinnyi nawe wagaragaje ko ari umukinnyi mwiza, umukinnyi ukiri mutoya ariko ufite umusimbura nawe utari mubi, umusimbura mwiza. Bamwita Mokono Eri aka Erdinho. Ni umukinnyi isanisha ushobora gusimbura Ibrahim Chingale kandi nawe agatanga umusaruro. Yitwa Isa Jigwiba. Azajya bari kuri nimero 10 z'ikipe ya Rayon Sports. Umukinnyi mwiza nkuko yabigaragaje, yaba mu gukinisha bagenzi be, yaba mu gutanga pasi. Byagaragaye ko koko ari umukinnyi mwiza cyane uzafasha ikipe ya Rayon Sports. Mu basimbura ba Isa Jigwiba harimo rero Tambwe Ngongo Gloire, umukinnyi mwiza kandi w'umuhanga, umukinnyi ndetse ugerageza gutsinda n'ibitego. Nawe akaba rero azajya bari ku ntebe y'abasimbura, ashobora gusimbura Isa Jigwiba. Ndetse nta wundi rero wundi bamwita Tony Kitoga. Nawe ni umukinnyi ushobora kujya asimbura kuri nimero 10 z'ikipe ya Rayon Sports. Ku ruhande rw'iburyo kuri nimero 7 nta wundi uzajya uhanyura bamwita Iradukunda Eritatu. Ni umukinnyi rero w'umunyarwanda w'umuhanga cyane kuri nimero 7 mu kurudiribura, mu gukina cenga kandi akagenda yinjira mu izamu. Ntatinya izamu ahubwo aryinjiramo kugira ngo ashake igitego. Ni umukinnyi rero uzajya unyura kuri nimero 7 z'ikipe ya Rayon Sports. Nimero 11 nta wundi mukinnyi uzajya uhanyura bamwita Atiso Kojo Antonio. Niwe rero uzajya unyura kuri nimero 11 z'ikipe ya Rayon Sports. Umukinnyi ushobora gutsinda ibitego, umukinnyi ushobora rero ukina bike ariko bifite umusaruro, azajya anyura kuri nimero 11 z'ikipe ya Rayon Sports. Akaba afite n'abasimbura batari babe, abasimbura beza. Bamwita Muhoza Daniel, umwana ukiri muto
umaze gutsinda ibitego by'ingenzi mu ikipe ya Rayon Sports, dore ko hariho watsinze igitego cyahesheje rero igikombe ikipe ya Rayon Sports Sekafa Kagame Cup. Hakizimana Zuberi kandi nawe azajya bari hafi aho ngaho, ashobora gusimbura kuri nimero 11, dore ko ariho asanzwe nawe akina kandi akaba ari n'umunyarwanda. Kuri atake z'ikipe ya Rayon Sports naho uzajya uhanyura, bamwita Junior Kameni, umunyakameruni, umukinnyi utangiye kugaragaza ko nawe umukinnyi mwiza kandi w'umuhanga, ushobora kuzafasha ikipe ya Rayon Sports kuri atake y'ikipe ya Rayon Sports muri mwaka 2026 2027. Bamwita Nizeyimana Mubaraka, nawe ashobora kujya simbura Junior Kameni, ndetse hari na Asumani nawe uzajya uri hafi, ushobora gutanga umusada we igihe rero azaba yitabaje. Ngaho 11 rero ikipe ya Rayon Sports izagenderaho muri mwaka w'imikino bazayifasha kwegukana igikombe cya shampiyona ndetse no kwegukana igikombe cy'amahoro, ndetse ikaba yagera no matsinda ya CAF Confederation Cup. Abafana mumenye ko kwegukana igikombe cya shampiyona ndetse n'igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda bisaba gatuza. Muze mube hafi ikipe yanyu kugira ngo ushobore kwitwara neza. Bayobozi mumenye ko kugira ngo ikipe yitware neza nuko igomba kuba imeze neza, yahembewe ku gihe, yahawe prime ku gihe, mbese abakinnyi bameze neza mu mutwe. Bayobozi mube hafi y'abakinnyi kugira ngo ikipe ishobore kwitwara neza. Wowe washoboye kudukurikira wakoze cyane kugeza kuri uyu munota, turagushimiye cyane. Abatakora subscribe muyikore kugira ngo turusheho kujya kwibanira. Ibiganiro byacu nakagaruka, turabashimiye cyane, mukomeze kugira